Salam guys, welcome to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa channel ko, mag-subscribe ka na at pindutin mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa bago ko pang upload. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa dia kong pamanayari na rin akan nama kapanggulalang ko na sa iroy na gagaw na pananadam na di akan di kukurmat na di pelilalilang. Sa turugan dia ini ay lian abumberan. Adindo day ani ayunan dato tarintang amataya amang udah kalomboyan. Nagusi dato Sauderline na mabenon na sa karag umanga kalipa dato na kalipa ba Sa ati kurung pemana ayunan dato sa ilian abumberan na mabenon na kasakarag dato Sauderline at tatangka ni budina sa studi. So kapag nga bubumber, aunin ang nasang ko ano laging ding upanin ba nga minumbo. Katalos naguna na uwainop man na mipikira so dari day inanduan. Ko mga pagarya ka na sa ilian abumbera na kami ni karang ko pumana o sa mga solong na sa mga magasasabangan. Lumiwan na gusto nga din na mga sa subang una no panimbo nga minumbo. Natulos na naguna na uubat ang raming bro sa ilian na bumberan. Adi makan dudu na di makan dereno na so panimbo nga minumbo. Kosangan yan ako lembo sa ilian na bumberan. Sa kati mga dato na mga bin natatangkay ni Bunja Sulisa. Wassalam.
denana kakimu begitu men kau de besar liana mangrau sabrau
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa dia kan sakanud na pito ana pengampung ranaos nakipito arkan na sumaka penggulalang kuna sa irui nagagaw na pananadam. Sa dia kung pamanayari na rin nawakan na maka penggulalang na sa irui nagagaw na pananadam na dia kung kuna di pelilalangan na di kukurmata kay Princess Adarling. Ala di ama nagapar adia paun dirami sisang kanan na ubar-ubar umasa. Sawadeng kumana dia kana masara ko kay pepu magulaw lang ko solo po dinyo. Nama kanggay kano ko nama po kasubusutun tan wida pawing ena nagudidaway niya kaso mga manusia na dara pa una so daway natatapon na so pawing. Sati kungurong pamana mga raga na mga nguda tetang kaya niyubid na sa sudi kaya na miyatabu na dititaguda sa suaraku. Ada rida inandawan apa nimbang ko na minumbuwa dato amagan duga ko ranaw na gusto raga ato mitay ko na lumigi sa kopa tapi agadilan. Akan-akan akong durunan ako maratiman ng mga raga salamin na nagusto mga nguda sa kati na tetang kaya niyubid sa sudi sa inetakan na sulalagakan sa Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Panto
lagi kata bangkau hidup mangai hidup ayam mengenanian beni uman diging apa di semua parau prinsesa dereleye dia mana gepar dia paun diramie beroberu masa enak aku iman to indo deyana sarana ikano pemangkuan languman apa nama didiain dua soranungku inarena ora kanawa katara bundesia ayu mangangu muda sai mato prinsesa deraling jika mana pekuan jika dena pengande papanya nang rosang koron di mangarerenden mangarerenden apa beli gula lagi yo ai pandu patiyo dia mia simpan kumangan sonora pagunai binemberan dia yang mangalambe mana mangan dingan dan maranda kalau sekadinerana pandingan minum kayak matang benar lango mana bulayu tadi nega ube mangangoda ino kadiri demo mengecat tagi nebe deai nendewa apa ni bangangin bau aku nadi umaye berio wayang kaging ano sai manto di kanu pemangga langawan nai dula tara di manganda liling rumah kedong liling pina panalamatang panalamatang kupan sokaderi rupan sitip marana di nada suwi rupan adere dia
Lalaku